والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Adik nak ambil sungguh tak? Adik fikir kau punya videonya apa kat tengah Pengurus Darul Izam. Kalau nak pakai video. Darul Izam. Foto kamu dia boleh aku minta. Tak ada nak ada foto rame-rame dia tanya. Nak ada pakai video. Dalam kena kamera. Oh ibu. Bulan dah pakai kanyo. Iya. Kepajan. Kana-kana wai bisa wai. Nak perasaan apa dah dulu pertama kau? Nak perasaan lagi kampung mana? Anak, dulu perasaan yang nak beda. Dia kampung ni, tak kalau gunung hijau, betul. Jadi ni tak kalau gunung, batik-batik, gersak, ya. Tapi bumbu yang diberkahi oleh Allah. Ya, bumi berkah, bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bumi Madinah, bumi yang diberkahi oleh Allah Taala. Ya, semua manusia dari pun manusia yang pun kepada Allah Ta'ala Nabi Adam AS turun ke dalam dia kebetul dia pergi dalam surga oleh Allah Ta'ala kebetul dia kemudian turun kejap ke dalam Mekah ya dan ujaran rahmat ya kisah oleh Allah Ta'ala kerana tabur kisah ya berdosa khilafat maka kebetul oleh Allah Ta'ala Nabi Adam AS kepegang Nabi Adam wahai Adam nyobet baik nama Ahmad ya bak kainnya baik baju tapi Iblis kepada Adam AS sehingga Adam hilaf sehingga termakanlah satu buah yang jarang oleh Allah Ta'ala buah khuldi ya yang dia dah sering kita dengar kan buah khuldi sehingga asbab Nabi Adam AS bukan satu kesalahan tarik nafas yang dalam rasakanlah karunia waktu yang masih diberikan di sela-sela bising dan sunyimu. Berfikirlah kembali
Rasakan banyaknya kenikmatan, bersyukurlah padanya karena Allah Maha Dermawan. Lebih banyak suka dari dukamu. Nah, di mana kita? Ingat-ingatlah rasa segala kenikmatan. Hei, puji-pujilah, syukur-syukurlah hanya pada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Berhentilah sejenak, tarik nafas yang dalam, rasakan karunia waktu yang masih diberikan. Di sela-sela pusing dan sunyi, ingat-ingatlah rasa-rasa segala kenikmatan. Hei, puji-pujilah, syukur-syukurlah hanya pada Allah. Tak akan pernah cukup waktu untukmu menghitung segala karunia padamu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Darul Izzah, insyaAllah tahun depan umrah lagi. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Dari Allah. Dari mana duitnya? Ya, tahun depan umrah lagi. Dari mana duitnya? Amin, insyaAllah. Lambai tangan. Kenang-kenangan ya, insyaAllah tahun depan umrah lagi insyaAllah. Bawa dengan keluarga dan anak. Ya Rahman,
InsyaAllah. Alhamdulillah. Hari ini kita berziarah ke Masjid Quba. Ini wajah-wajah ya. Mudah-mudahan senang walaupun pura-pura senang. InsyaAllah. Okey. InsyaAllah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه هو خير عباد الله خير البرايا حي فينا بهداه حلو الوصايا نسألك الله أن تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا رباه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل. Tuan memandum yang Nadirino baca bantuan daripada ulun tuan. Alhamdulillah lengo leh. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kanyur طاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله لنا إخواننا ولأخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات